Poštovani gledalci, dobrodošli nazad u emisiju Ovdje i sada. Ja sam Dževada Balagić i kao što smo vam rekli na početku, danas jedan od naših gosta je jedna jako interesantna osoba, naš sugrađanin Mirsad Jarović, koji se bavi estradnom umjetnosti. Mi ćemo pitati Mirsada da nam kaže malo više o svojoj karijeri i pošto je on bavio se tim prije rata i naravno sada oživljava ponovno svoju estradnu karijeru. Mirsade, dobrodošli u našu emisiju. Hvala vam na gostovanju. Hvala lijepo, hvala na ukazanom povjerenju. Ja sam izuzetno počastvovan što sam danas vaši gosti naših gledalaca, posebno nas Bošnjaka, ovdje i ostali. Pa mnogi će se vjerovatno sjetiti da sam ja već od negdje 80. godine prisutan na estradnoj sceni bivše Jugoslavije, naravno Bosne i Hercegovine. Rođen sam u Sarajevu, ali sam karijeru nastavio kao i svi mnogi u Beogradu i tamo sam snimio u toku moje karijere 7 velikih ploča. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Ovdje i sada. Ja sam Dževada Balagić. A ja sam Anto Perić. Bomo ovaj put pripremili razne stvari. Imamo puno raznolike muzike, sve osim Sevdalinke. Ali mogu si ti zapjevati Sevdalinku pa da i to imamo? A prvo ćemo morati pogledati jedan spot da vidim kako to ide pa ću vidjeti šta se može poslije toga uraditi. Važi, nema problema. Uglavnom imamo snimke sa koncerta naših starih rockera koje su sve što su prikupili novac je protiv borbe, u stvari za borbu protiv droge. Također našeg sugrađana Mirsada Jarovića koji je bio estradni umjetnik i prije rata i sad ponovno izlazi sa novim albumom, novim spotom i mi smo među prvima koji smo dobili spot. Također imamo malo klasične muzike, vjerovali ili ne, Anto je bio prisutan gdje je St. Louiški simfonijski orkestar izvodio u klasičnoj formi neke naše stare pjesme. Jedna koja me se osobito dojmila bila je Moj Dilbere pjesma. I ono što mene i dan danas raduje tokom ratnog perioda, a i danas isto, sad sam se vratio iz Sarajeva upravo, i dan danas se izuzetno sluša, emituje, što je meni izuzetno drago. Uradili smo nešto totalno posebno, a i pjesma je veoma neobična. Ja sam imala priliku da vidim spot i da vam iskreno početak me je podsjetio na filmove Emira Kusturce. Bravo, to jeste pojem. I naši gledalci će imati priliku da vide spot tokom naše emisije. Mirsade, hvala vam puno na gostovanju i ja vam želim puno sreće, uspjeha u radu i vašem budućem životu. A mi ćemo sada pogledati spot Mirsada Jarovića, najnoviji spot. Naša svadba, jel' tako? Pogledajmo zajedno. Moj sin je rano ti izvode i Bogu. Prošla si kraj mene, želio sam jedno, ostari kraj mene. Onu noć, prošla si kraj mene, želio sam jedno, ostari kraj mene. Igraju, blistaju oči njene, Bogu hvala, uda se za mene. Igraju, blistaju oči njene, Bogu hvala, uda se za mene. Veo bijeli preko lica lebdi, danas srećo moja postati. Srećna sa mnom ljubav nek nas kiti, to nam draga žele najdraži.
Reci keca! Želja postati, danas evo naši svatovi igraju, pjevaju, naši najdraži suze miluju, osmijesi raduju. Onu noć želja postati, danas evo naši svatovi igraju, pjevaju, naši najdraži suze miluju, osmijesi raduju. Veo bijeli preko lica lebdi, danas srećo moja postati, srećna sa mnom ljubav nek nas kiti, to nam draga žele najdraži.